Havana хизеплешенімірзем, ғырывағат пылдар. Телевизор экраниумне литература по театр, музыка ба үнер, тада тыван культуры пулымызымпе казакланаган зене ехравлат бар. Эфирда үнер тенчи телеальманах. Пирингларымра Чуваш Республикин искусствен давадивишлі деятелі, Казахстан Республикин культурын давадивишлі деятелі, чендерлі чаржав конкурс лауреачы, Чуваш патшалық шамрыксен шесть пілмиші яжелі театрын пулдарулық ердюші, режиссер, актер, поэт тада тепчевже Иосиф Дмитриев. Иосиф Дмитриев шинжен он пархадарлы жезен бірге пірігіз мақпақ аласа жырлақны шиделексір. Профессиреде, халық ішінчеде он яжы ытла білдерішлі, ытла да сумла. Пинде тоғырчыр шитмелікіміз жылда Дмитриев Ленинградри театрба музыка тада кинематография институтын Чуваш студийінже врензе тухна. Кайрахпа мускавра, театр искусствин патшалық институтинчи Юрий Завадский мастерскойинче режиссер профессионал иліне. Шитмелмеш сагырвуннымыш сузинче нациеткерне чепце тарагансенчен пери Иосиф Дмитриев чыннебехте шамрыксем хушинче чываш интеллигенцине ыс хагыл енчен шулушса барагане булзатыча. Халықра пәлдерішлі пірремеше жеунын пинде тоғырчыр шитмелмеш жылда экранчине тухна шешпіл фильмри теп роль. Украина шеравчи Совет Союзин героя Юрий Банацкий сценарийбе Киевре Довженко ячелі студийінче Чуваш поэче шинчен илемлі фильм хадилесе юкерсе Мәнбур Совет Союзин кинотеатрсенче телевидение бекі тартна. Иосиф Дмитриев поэт совезімбе чуваш композиторизем сумлада анлы музыка хайлавызем шырна. Кунзыр бушне Дмитриев чуваш халықын дела театры шинчен шыраган статьязембе книгесен авторы. Куенебе был пірден біріз чах. Режиссер ішесем шинчен чуваш енрек намар Казахстан радалайық білеші. Унды театр зінче был нумачу вешлесе спектакль землартна. Кунзыр бушне Дмитриев чын чуваш теннен нума тишкерзе тепчене, куенебе унын хыне еверлі тарын шухы же бур. Чувашлығына нихшанда лыпланза бұрынма бамаш. Халхи театр был заларалараган халықшын. Она и бир саларалараган халықшын. Он жүхне бир турыжын выляна. Турыжын выляна. Шанбада шүмілі чықанда шүлде шевле вылячке туры савынза дарачке выляныне кулныне туры итлезе тарачке. Шанбада турыжын выляна. Тәлінмеле бала чаважын юлны. Юрлизінде вот шавур. Она тәліндерзе дарать. Выляныне кулныне туры итлезе тарачке делине. Ай, милелайық қалады. Йола ерге дада тен. Вол бір явалымар. Мүнжендезен йола ерге вол тонра. Тонба, пушпа. Шак тенже. Тенжене мінді цадарать. Шын жақтын жері мінжен келіне, жақтын жіне мінжен келіне, шавна, тадашының мін думалла, мінле бұрынмалла, шавна онландарза параған жабала. Шавна тұтсадыраған жабала, тән, халхей чуажы. Туры десе, мәне қаланыне тада деп регалас келеді, тада деп регалас келеді, тада деп регалас келеді. Шынзем онланмашы, шаваш тән жіне турра епле онланныне. Чуашсен бізім қалаш, мәне. Пөтім түнжене көвілезе тұраған пірховада туры тепір. Бұл тәлінмелі байлай қала. Аллаға да жандық қалымы болады, Господи де жандық қалымы болады. Мүжінде түрісібет жанақта шак түнжене уйрым түнзем бар, уйрым Христос врен деген зем бар, тағам зем бар. Пірховат тұтсадырайды. Шав пірховат алынже бұлман бұлзасын, и бір пәдім тінже, пәдім едемлік пірховата пұғынмазан, и бір арғанза ғайат бар. Вот халихи тінзем, бір-бірін бешабышнызем, міндунызем, тін яжы бешабышнызем, өзем шынақта тінжене арғадашы. Шываштені, тінжене пірліштерес шутлы, я бала шанбада, шываштен турра, мінле қаланыне, мінле онландарыне, мана пиде келіштер едіп. Бұл пиде остонлы.
Шеш пілетіне бұл апаны бұл едесі жұтланы дайып күна. Кайран ұйса білдім, тағамғалары шеш пілеті бұл, сымақ ешан бектезе. Мен жеде бұл отырам. Шеш піл кино бұл, свежий кино бұл да. Чуваш театры пәтіне тезек аламаламар. Анжақта чуваш чалихи хулара пәтсе бұны. Бұл тебір ябала. Мәжізесін чуваш чалихине адаланда раз, малалла ярас, тенесі мақсым, өзім лозунгсым, өзім балақ театр валимар. Театр хайничне давать, политиксым хайзеничне давать, правительственный хайничне думала. Культурын хайничне думала, шанбада бірін ябық ситуация редезе қалаймас бір. Бірін чуваш театры земде хали бір шамықсын театры ұтларақ юмағы зене вырыслалар дайды. Мен женелардың ена осы жын хайғандан айды. Мен жен шанбада академия театрын жеді, ажазым бәлі хал вырысла юмақсымлардың дедін жеш. Палах волунди академия театрын хайн тут сабумалай, хайн сонне бит не упрамалла, зин юрамаш тенебек выросла выляма. Ну, везде эшлешти, уляще жанбада ним узаллы де курмастып, анчакта узаллы театрын жемар, узаллы пурны жинже. Челгене верит мен нинже. Чуваш чельхи, чуваш халахин шебе Иосиф Дмитриева ялан хумхандараган ябала. Кун биргивал сывызенче де галат тепчевишне явишне де шагынбах шихынна, ку унын пурнышын кебеше. Пір мне философа, историге длениче мен ютубе канале бе. Бұл галат мен дед. Пирінде шак шидес вун билік шула мен леди булен чыцайр термеледет. Нигамда білмеш, шанбада чаваш педет тезі калашаларған зем, хурақлыцақ шқыраған зем, пире шабышма ченеген зем, чынақтан де паян хигуна чілгене таптаза көреш. Бұл тәріс. Анжақта халығы хайшине дырзасын, халығы хай чілгене таптамы памазасын, нигамда неміне доймаш. Ман жұтпа күнда пирин шавлеш леди булин Чувашын лайық сымақ бұр бет. Ажазем салдыға қайзасын, патшалыға юрықлы бұл жедет. Манан не қалача. Патшалыға юрық. Патшалыға юрықлы бұл астет прибір. Анжақта патшалығы пире юрықлық марғырын құрнат. Бұл пирин чувашчылығыне бедерзі білет болзасын. Патшалығы пире юрықлы мар. Ондан мала. Ебір юрықлы бұлашын. Хамыр патшалыға. Узылы бұлашын. Анжақта патшалықра мен тузабыны, патшалықра чілгеге білядаланны, культуры білядаланны, коллег ибадаланаш тезек аламастып, анжақта біздің шиделік сыран адаланаш. Ол балақ пирин патшалық хамара юрықлы патшалық марыне білдереді. Андив, эп сиренбе булам. Яга худукшазем дулдарны, еп ебыркага сидепне. Ирик сырдень бурзажа кланны, тузанлы пахыр вырынне. Мен бурза спаян раз чуунын, нимбедия шабын малых щук.
Салху ирбе лас шумар шунын. Контравасем сырлени жух. Анди пуламеп чымзыр шегіл. Тумдир шекли еврынне. Плащ покашнеде явлык шеги. Пулаш шакмашканун жине. Плащ ранкаш евр ябалада. Эженме аллым. Евра шакмаща алыран нищан. Театр ведь мелегалас. Лайк спектакльдем торг вижешивт. Хаклаще. Мендоаще лайк спектакльдем торг. Менюн далайк. Валерий Николаевич Калашнинястова, ну, я тогда замаренде, а гали менде коридорда Калашниби. Иосиф теть халых теть, онлайн мастеть. Шау хура, шадангарда шинжи хурахымла ширлин или мне. Шуш не маренде. Или мне. Шау Яковлев авалги, елай ергезень, Елай ергизени калапне узу гурса мендуне эшлени. Хал янман маш. Мы же здесь керек меле история ябалана да, керек меле культура на таян спектакль зене, картин зене, ну живопись зене галап, зене каштах паллах меле галас. Театра премешхут пурза генежин. Театра кулма здесь пырзагенежин, палах вазинянланмаш. Ежинмаште. Ежинмаште. Чувашчанин жени уйрыл загайна, чергюден негучна, анжакта Христос меннеде билмейн, шавын бигек пырховада, пырдурра пышабаган чуважы. Она негамда менхен культурине, манаштарза здесь буны, чын чувашсем, ешу чувашсем, назем калабыр, театрда варшинада буличеш, шук пурнышралын бек пулмаш, пурнышрал тебір майлы, дат пұры бердізе каланы буличеш. Шанбада театрба пурныш хушинче шығынызым, өзім, млегаз түррім мен бар, фотографилі ябалазым бар. Өзім, млегаз режиссер, актер чүнін жен дұғашы. Шанбада театр адалазақ бір әтпек туын айтмана. Адаланны тени энде был вежемзер үссе бұраттемскер. Тен адаланмаш деп білу. Анжақта мені пулын ертінен де мілігас манзағаймаш. Иосиф Дмитриев театрза пурная маштене айванла буля. Театр вылынланадырых чын чываш пурны жени тыдымыбе уйырми шихынса пірлешсе тараган пулым. Театравыл юрада тебірчух выржатте, потому вара унзырын чынақта пурнаймаш. Режиссера врензе келзенек шубашкарде пірреміш спектакль зенчен пірі унын Чеховын чарлане бульче. Пьесына Дмитриев хай кучарса, тылыға юлнызем ятпа пенде тұқыр жырсағыр вуннымыш жылда Шамрыксен театрын сцены жинжел артына. Хруша! Ага. Манан, вайылы ташман, усал керейд. Onun херліде хруша күшне курада. Күгір жігірен, шапла кирлі. Кирлі? Едем зырма кете. Чанда, теренмелі бұр. Анне! Едем зыр, ана кетем. Шлепкине тоғыны шын забызладым. Тухтар қайын шлепкине әмір чәрі шүтетін жашы ұзалымын чеківірі. Сидеть! Хубыр чашамне! Чашам! Хубыр чашамне! Есі шырмада, сені жинже выламада, торы жерні шинзем шеш, пулдарды не мансағай неме. Сирень, хуша, хесін зәгеден болады. Ебе,
Мана! Костя! 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 Костенька! Елена Васильевна Шорникова, Долгова, Ундан Светлана Михайловна Тимирхаля. И вот, везем вечаничта времени, везем чонжен халық театрын остизем, везем чонжен остазем, везем милегалас халық рамиле галашны Шанбек калашны. Халық херарны хезине миле тут каланы Шанбек тут каланы. Везем кевиде жак интонация челхе кевиде Шанбек. Шанбада время май и бир мускаврали ингратра вренезем и бир милегалас кошта генде Европаланна. И бир кошта позыл на халық. Лишь чуваш один солдага загильзесен позыл от Кения или крих. Шанбек и бирде позыл на халық. Муска Ленинград врене гыщен премеш спектакль туксасын манда премеш самахе кулигин галажет. Мне шкиль илем деть. Я выросла манерле, мини шкиль илем. Мана жавна артистым галарыш, ес мини шкиль унда. Мини шкиль. Выросла ведь пача курхла галажу. Низем правил зем. Шаунбада чаваша, шаунбада кунжинji галажас пулсасын. Хамры культурана, хамры челгени времени, вол перепуринченди пурса жабать. Шаунба тавдурра, Яковлев волхай чанчаваш сенжин ведь. Вол христиана кирзе мендуза вараланман. Шаунбада вол чанчаваш спектакльлер мапулдарна. Борис Чендыков, если тенже дуеме, тенже гуреме биргиз махфора шанда да Яковлевта турсагларать, авалги формасыне сцена чинже шенерен узугурать. Шалы ведь. Бирин театр хали калдих теплензе пурын малых вырын дупре. Палах вырыне был туры ярзабанными выбор, шагында пир министерство дорожныбе, министерство речинзем, шаг эшвол мешамыртын театры хейн шуржы жуки, ергелі мардезе шукшлаганзен жен келже. Министры де, ана бұл жаганы де, шагдері худайшлеріш, мендуріш, шаг шурда кинотеатра, әнде Пирин театры базиш. Но же ща вахтара коллег эфтаршны бемар, ебунда министерствена урада ярзабусман. Волуйды бай. Пирин директор ундан тухма билмин, паллах. Елена Васильевна. Тухма билмин ундан был. Вот ща он вода мелегалас. Курадыр куда был? Театр искусства, юнерлихе, пятмени биргех бұрай. Юнерлегинce, çavaş юнерлегинce mana şınzım işte ni. Telim derik. Maldan şavis tahrılınmış şulzınca yuhtar zem, pikl zem, rozov zem, praskeviti zem, özem milleşlini, özem paçı, özem uğuklarak işte. Nukala bir yenilin, меллевал именно сейчас илемле sonra ilemniye, sonra tuyumniye, tutsa bırakan izim,
Козловский хазим, вот и был валугерный хельзини юрада, кажется, газан. Овчинников, пурнили похсайлись тузан, кашни хайвагдинже, профессионал был. Идеи зембирки галамас. Менеджер калабр овчинников шав едем жинже, туры куби жинже, ажа мерсел араган, чуваш херарб. Социализм пул небе пулманные камда были азайледи, кебер ширм жулан. Анжақ ташау картинана, она никамда манзагаймаш. Драматургин илес булзасын, илешал чаваш драматургин. Ака нумай булмаш азайлдым. Шав председательзем, партургсем мелле колхоза мелле галас мала турцакларны зембирги жират. Мен жирны аравзем. Васем идеология шабла шимзем кураган уяд оқсасын лайқарақ ештейлер дене. Тезе ширные балазем. Но шимни паян бақсаларыны да ұран бұл уяд уғате она соляр келезе келзе баман. Бұл вара мілі ештеме ұшлайды? Бұл пұрды шыран пәнін бек келеді. Шимді ябық ештеде мінлені келеді. Театрдан мар. Пұрды шырай бензин вақтырабадан, запчастение вақтырабадан, соляр келезе келзе баман. Бұл сабансақ ештеме ұшлайды. Мен жезін Өлге ұқшала еледі, тұрыла еледі, үшкімле еледі. Но пұрбері қыл сауын мала, пұрды бұлда бірзасын. Үш бұлда бұны, бұл керек қамада сауындар әді. Шан бұда театрда ұраған зем бұлашы, балақ вәземзір юрамаш конфликт тұмалла. Анжақта вәзем мензем. Шалер пуян юлаш кезем, кулак юлаш кезем, мензем шау ұрымар қалықран. Епір туға атмышында, Ошамды кузалы судунда жүрейді. Тупса бар астана конфликт бәлі, менде бөлін драматурсем. Ани саратчы болмала ол қылғанын пьесінже маймыл ятлы дуғатмыш шалбек. Ол иге бар. Піріміш бар енже малдан ге бар едінже. Майыл чібер ерге лайық дуғатмыш. Урыда оғанскер. Но екіміш бар едінже леш варентне ғышын, оспанығы партнине ұпкомачынзе оспанығы ғышын. Александр қылған ол штарач. Шақ майыл санане ол отрицательный герой. Саманаба вахата тем даран тишкерзе тепчес пулзан да пирин литература чывашлых ынлавба уермитачы шихынна. Шаванбада литература Иосиф Дмитриевшин чуна ыраттараган, чуна хумгандараган пулым. Он бирке вал пер вешімсір калашма булдарать. Вал хайде ширмасыр пер кун пурнайман ши. Писатель, режиссер, да, актер, да, вот чималдан шак ка месте зуйцасын, шав уйдыба хуралама хадыр булмалы. Чуваш аваллықны юрадан булзасын. Палай волышав, ес она юратны был кареть. Сан булдарулықна. Ез уран рейс архерзене шеш суйла за жүреден булзасын. Палах волда грет сан совы юруна. Ез калы бір чувашла ябық полетен булзасын. Волда грет сан совы юруна. Ез ху чуваш пулнине сумлы тезіртладың булзасын. Бұл керет. Ес чуваша сурадың бұлзасы, ес пач шырмастын, ес шырматыдың адында сан чуваш узал үшін бұлзадар әті. Шанбада камес. Шанбада паянхи тінжере, паянхи чуваш тінжінже. Вареню әжі чималдадар әті. Тінже пиді малақайны бет. Паянхи пәтім тінже театры Шекспира жешмар, Чехов сыне лардать. Горький вылять. Чехов шайынже, шираган ezem, пирин чуваш литературынже, ну и в шутлана дорогынде. Өзем шау Скворцов. Шведер уяра пиди комалладып. Бұл шалдан жират темскер пузык кышкырмазыр, мен думазыр. Она анжақтан шак мелегалас ой, шымалтай литературына ана шын тевула маш білмезіп. Кен тепрезім бұлашы деблі.
Отчего еще молтай литературна хонохнашин, Чехова да буламаш, Скворцова да буламаш, Уяра да буламаш. Ман чувашчуне Чехова епленнанны, вол мана, мелегалас, мала да, Чехов пьесы зенелар мабуша. Астанаралар чуми, шатолга юлны зене. Выросла. Кокшетауралар чуми, выросла. Ундан вишневый сад. Епларса вудна пиди интерес ебала. Мен жензилесин еп нумай бахны. Манбек мне манбек туни халеге булман. Раневская тада Лопахин, Хушинже, Шамрак Чухне, Унчухне. Раневская вунзагр Жулхихер. Лопахин вунул дучулхи кача, премешку тальбулза, Шамракхер, Шамрак Раневская, самзенджен югакан юна шел заирать. Питнешу заирать, шак Лопахина не. Шаванчухне, шав хрещен ачи, крепостной ачи, Лопахин, Юратса барагать, вот вот она был ангел век темлем, пиршти век курны жавай раневские унжухники. Барагельскер, вот она эмернеде манмаш, унун премш Юрадова. И сейчас Лопахин премш Юрадова не, и пойдем пьеса Турстаглар Мабултарна. Пребечиш. Мы же здесь маншудумба, Раневское имени не Лопахин. Монашлан Замар, вот и кам, где Монашлан Замар или вот она Раневский не парнелемейлить. Вот шанда, вот шанда Варя. Паджурхла концепция. Вот паджурхла концепция, паджурхла жуж. Вот мы легалас шав ажалахра тарзаюл на тазалах. Вот мы легалас пайнхику надо тазалах. Иосиф Дмитриев, Ленинград, театр по музыке, тогда кинематография, институт студенче, утмал шулзен вышинче, шесть фильмра. Чавашсен аслы поэт рольне выляны, шамрак артист шун пельдерешли анышуда, пулдарулхара урхларах шулба уттарагани де булна. Шак фильм хыщен Иосиф Дмитриева халах шесть сценария перлештерзе яче. Хайдевал юратный поэт Евер пурны себе шухашту имазине, чанче важен теп культурине халаха тавараз ишпечихын барча. Простите, сударыня, задержал. Введите! Михаил Кузьмич. Сеспель. Я пришла. Друг к другу не подходить. Разговоры о политике запрещены. Передавать посылки запрещается. Время свидания 2 минуты. Как 2 минуты? Я хотела вам сказать, что они все. Говорить только о себе, иначе свидание будет прекращено. Я хотела сказать... 1 минута. Боже мой, неужели нельзя поговорить с человеком спокойно? Увы, это не церковь. Тюрьма. 1 минута. Михаил Кузьмич, я хотела сказать, что они все. Отец Миронов, Александр. Они все в заговоре хотят. Свидание прекращается. Свидание прекращается. Выходи. Туся. Выходи. Выходи. Ну, давай, давай. Выходи. 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 Болгу день культура, а вот культура здесь тёне,
чуваш тілінмеле бала, она и бір тіпчемезері хиттерзер апыр. Вот тәне бідетте бар, и бір иреге дуға піртенерен, турыран, туры иреген жені бір тақшанақ тұқна. Тәрісібек алзасын, Христос тіннен ме бұшлазасына бір тұқна туры иреген жен. Жені бір ют варендеве кірсе қайза, хамыр турра бірақна. А хай туры не бірақна қалаға, туры юратма бұлдар емес. Ибір хамыр турра бірақы қалардың бір болзасын, бір мәнле пірқыват. Ибір пірқыват хүттін жен тұқсағайны. Тінже шүппен жақ болып тұрзай олна. Шан бады мана бір хамыр культурана бірінде педигірлбек туенет. Культурана леш пущап мар, пущабу культурине мар, хамыр культура историне, хамыр тен историне педигірлбек туенет. Ондан алмай жоқ. Малаш өметлі, малаш пұрнышлы халық айып шапла қаланы болдымча. Әнен миян барағыр, савыма ан барағыр. Юраду зыр пұрнышық тезе ағалде ан қалыр, волчанақта. Юраду зыр пұрнышық. Тада пір ебалы жеш перешілмал бұлдар еді. Әш. Вот кезе білет ванзем. Малаш өметлешін кашнигун эшлет. Шак эш вал пирин. Мен қалас пұрныш тұткычы. Вот шак найып чонла загалама ұлдарады. Пирин тел болу вишлене тивиштер же серепаян хеглары мыйца білмелесін пұрбулзан ширу-ширу телефон башын гаравлар интернет пажығынар. Эбе Александр Осипов манба бірле юнер тенчи теле альмана хаделенегенізем сиринбе сыл болажат бар. Тепрели бұл içi.